Sibingelele bazalwane entambama namhlanje. Amen. Ngiyathemba ukuthi nisuthi bazalwane. Ube namakhekhe mzalwane. Ngabe seniyalala bazalwane. Bese ngicabanga ukuthi isifundo sami isona lesibora. Hayi siyabonga bazalwane. Sibonge ithuba esilinikeziwe abazalwane. Bengisabheka ikhulumi eyikhulumile ngaphambili. Ngibuke iprogram manje ngithi mina abazalwane ngathi uthanda banalo mina ngathi banginike umsebenzi omningi kunawonke abanye abazalwane njengomzali ungubese bamnika ivesi elilodwa mina bakunika juya amavesi. So libuthando labazalwane lapho. Hayi siyabonga abazalwane. Ngiyathemba ukuthi sonke sikulindele ukuthi sichubeke la sigcine khona ngoba isifundo sisodwa nje sime endaweni yesona. Ikhulumi zonke sezikhulumile kubonakala ukuthi sikhuluma into eyodwa kuyahambisana konke. Natemuloyi yesterday umaka Shumaela so ngahamba ngathi ngimvumbulele iBhayibheli lami lesizulu because maka Shumaela bengibona ukuthi kunamanye amagama mhlambe bengawaqondisisi ngendlela ebengicabanga ngawo because ngiwafunde ngesizulu. So manje ngalanda iBhayibheli yami lesizulu ngathi hayi kunalesisho lesisho ngesizulu balekhomo ubuyela hayi lokudi abangezwa anginayo direct translation. Umpostoli uPaulo uma abuza lo mbuzo athi ngabe kufanele ukuthi sihlale esonweni ukuze umusa ubame akere na wa kgonahala hore na re dule ka hara sebe hore moha wa modimo o kgone hore o ate. Then how o shebisisa hantle wa bona ra ka hobane ebile wa araba uphuzo aliveza akusukuthi ngamanye amagama ubuza loyo mbuzo onale ipotse bareki ucreator basikwa ba creator a traumatic effect ya hore aphakamise ukuzwisisa kusho ukuthi sizothi ufuna ukwenza uphuzo kodwa uwenza ube lokuqhusiso kanti wadoda akuwa kayo or kanti wabuka kayo mangenze umzekelo uma ungenzeka ukuthi ubaba umloyi ufike endlini uyazi njalo entambama makafika ekhaya uthola umama wakhe mhlambe amenzele itiye ngisho kanjalo amenzele itiye and then kutholakala ukuthi
umama akaphathekile kahle akekho mnani kwezempilo ngalelo suku kodwa ingane zakhe zala ekhaya ziyalazi usiko la ekhaya ngisho so untatemloyi makafika ekhaya uthola ukuthi le tiya expectile namhlanje alikho angisho bese ke uzothi maka observer awurabuza ukuthi kanti namhlanje angiphuzi itiye na kusho ukuthi ngamagama uma akazobuza ukuthi namhlanje angiphuzi itiye uzovela ukuthi sizathi bese umunye athi hayi umama uyakhula bese athi umama makagula liphuzwa itiye na niyayizwa le kusho ukuthi eqinisweni kusho ukuthi uyakuveza ukuthi njengoba kunalesi simo lesi kodwa akwenzeki ukuthi sichubeke yini na so ucreate a dramatic effect akithi bila mkutwa na ucreate a dramatic effect ukuthi adrive ini uphuzo iphuzo oh yes mzalwane yeah niyazi bazalwane you know so lo mbuzo uyawuphendula futhi uthi cha hoha hoha sometimes ba abanye abantu bezwa mase hohamba bathi kanti nina ninobudlelwano nesichina nani so uma sithi hoha ukuthi cha yeah ninga mhlambe ningathi umzalwane sokukhuluma ngelimi yeah so uma sicabangisisa kahle lo mbuzo uphendulekile izolo kakhulu ngoba untatemloyi uyi explain kahle kusho ukuthi ngizosho la ngithi uexcelile yeah uyazwakala nami nalabe ngisalela khona ngathola ukuthi hayi ngiyayizwa le ndaba so ngamanye amagama umbuzo uzovela uthi does it make sense ukuthi thina siphile ngaphansi kwesono or sibuswe isono does it make sense ukuthi sibuswe isono uKristu sekasisusile or asekasihlengile kuleso sono does it make sense hoha yeah ayenzi sense ngizocela ukuthi ngivulele nayo incwadi yabaseRoma chapter 5 verse 18 chapter 5 verse 18 ngalokho ke njengokuba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kubantu bonke kanjalo nasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke ukusho ukuthi impendulo yethu eba clear bazalwane or impendulo esihambisana nalombuzo uPaulo bekabuza ukuthi kulungile ukuthi na sihlala sisesonweni ukube sasesifile kuleso sono so ngenxa yokuthi uJesu Kristu wasilethela ukulunga ngoba uma siya ku verse 18 ku verse 19 yale ncwadi mzalwane siyakhona ukuthi uyasivezela ukuthi eqinisweni njengoba siwamukeliswe umusa ngaye loyo muntu oyedwa njengoba isono senza kanjani sashabalala ngani ngomuntu oyedwa kamuthu alimusi besilesayizalwanga saada
re ke ne re teng Sesotho 19 jwalo ka ba bangata ba entswe ba etsa dibi ka ho se mameli ha motho a le mong ka mokgwa o jwalo ba bangata ba tla etswa ba lokileng ka ho mamela ha motho a le mong. So re khutlisitswe or sibiselwe angisho ngomusa kaNkulunkulu saphiliswa angisho ekuphilisweni kwethu akwenzi sense ukuthi senze njani siphinde futhi silingisele ingulube kushiwe kube kusiwe ngengulube ukuthi ingulube yenza njani kuthiwa noma sehlanzekile ihlanziwe mina istatement engithanda ukusisho ukuthi ingulube ayenza umehluko phakathi kwe-treat mangathi unikeza ingulube i-custard it won't make any difference angithi uyibhuca la nangathi ingulube uyifaka uyithethithele i-custard uthi uyenze i-treat izoyenza njani izoyibhuca lapha edakeni idle khona lapha edakeni angisho so ngakamagama ukuthi it's impossible ukuthi wenze njani ukuthi umuntu oseka lungisiwe aphinde futhi abuyele kuphi it doesn't make sense bayitsele date ula hlahise hape re ha etsele sense le hafa ke akitsele motho ile na ha sense so kunalento ejwayelekile kubantu esiphila nabo or kuba ekukholweni or nasizwa kuthiwa abantu bayakholwa umuntu weza ukuthi umuntu okholwayo kunale statement abantu abavame ukusisho even nalawa semathole bathi ke uma umhlambe uthola ukuthi kukhona ukuthiza okukhuzayo okungafanele bathi how ukuthi mhlambe nina or nina nicabanga ukuthi nina ningcwele na why it's because kujwayelekile ukuthi abantu abathi bizwa ngamaKristu kunormal kibo ukuthi noma sebathi basindisiwe kodwa kungabi nani notshintsho empilweni zabo bese ngoba kunale sifundiso leso resifundo lesithi once you are saved you are always saved so iningi labantu libahamba ngaloko so kodwa thina sesiyakhona siyakwazi ukuhlukanisa ukuthi cha akusinjalo ekuyisifundiso samanga lesisithi once you are saved you are always saved akwenzeki lokho kusho ukuthi thina senza njani ukukholwa kwethu senza njani siyakusebenzela ngani ngemisebenzi nithethe namba baba amen ukulandela uJesu Kristu kuchaza ukuthi siba nokwehlukana or kuba siba nalento esithi final break from the life of sin senza njani siba nokukhatha ukuthi ukusukela manje bona siyakwazi bazalwane ukuthi iloyana loyo ke osindisiwe phakathi kwethu uyazi ukuthi lokho engikusho akuchaza ukuthi the day ubhabhadiswa kulelo suku lelo kusho ukuthi automatically awungazange azange usona kube igradually uma wenza njani ufunda ezinye izinto uziyeka ufundiswa kanjalo nokulalela uyakhona ukuthi wenze njani ushiye it's not an instant thing ukuthi ngoba kuthiwa ayobhabhadisiwe namhlanje vele sewunjani ngeke usakhona ngeke usona cha asiyiloko esikhuluma ngako bazalwane so akukhonakali ke bazalwane ukuthi ungumzalwane or ungumuntu okholwayo ukuthi uhlale amandebele or isindebele bathi uthi tetle phakathi kwani kwesono ukuthi tetle kuchaza ukuthi urelaxile kusho ngamagama ukuthi ucomfortable kube umzalwane wenze umzekelo the sorcerer uSimon umzalwane ukuthi we good example yomuntu othi uma wenze njani uma kawonile uyabona akhathazeke emoyeni iloko
uBhayibheli lisifundisa ngawo ukuthi uma wenza ukuphenduka ngokweqiniso kwalomuntu ohlatshwa yilento le ayenzile wenza njani ikona okuyikona ngoba kukhona ngithi ukuthi umuntu abe nokuzisola kodwa uloku sola kwani kuthiwa kwezwe yebo mzala. So ukuthi esikhathini esiningi sizonothisa ukuthi kuyimvama ikakhulukazi ebandleni lakaKristu ukuthi isono senze njani sikhuzwe asithi mhlambe ngenxa ukuthi kube notshintsho entweni eziningi njengoba sesihlanganyela kanje kukhona indawo la isono senza njani simukelekile siyanesiwa or sinamehlo ngamagama ukuthi uma ngabe kumzalwane uDumisane onile ngoba umzalwane uDumisane une-influence ethize ebandleni sibheka phansi. Uma umzalwane uNdlovu bese senza njani siya emphasize asifuna ukwadressa leyo nkinga leyo. So kuba nakodwa akusiyisifundo sebala kuyisifundo leso esingasathi ukuthi kuyisifundo samanga esesikhona emabandleni amanye akaKristu kunjalo bazalwane. So uPaulo uyakuveza ngisho amavesi asekandulile uPaulo uyakuveza ukuthi umuntu osekasindisiwe or umuntu umuntu osindisiwe so ukhipha so uyaguquka impilo yakhe senza njani seba na that dramatic change usoba ne sense of awareness ukuthi lento ebekayiyo phambilini sekuchintshile. Angenza umzekelo uma ngisindiswa ngise office ukhona okuningi naloko bekunana this misunderstanding kwezinye izinto nala kungasisono khona ngisengicabanga ukuthi kuyisono yabona lento le kwezinye izinto or bengitshela nje ukuthi hayi ukwenza lokho or uma ngahamba nomuntu mhlawumbe ophuzayo kusho ukuthi sengonile kusho ukuthi kuna that sense of awareness ukuthi kahle umuntu okholwayo impilo yakhe kufanele ibe njani kufanele kube notshintsho. So although mhlawumbe mina bese ngi-overzealous ngaleso sikhathi because bengakazi uyathola bazalwane. So impilo egucukile umzalwane sizoyithola la ukuthi kulamaphuzu amathathu ngizowaveza abazalwane ukuthi umzalwane sofile ezonweni umzalwane uyikhave kakhulu leyo mhlawumbe ezoyithinta kancane. And then okwesibili umzalwane kufanele ukuthi athathe impilo yakhe ayipresente kuNkulunkulu angisho ngokuphelele kuyavela ukuthi ese complete sacrifice. And then bese ke kuloko okugcina ukuthi umzalwane kufanele ukuthi ahambe ngokomoya. Angithi so uchintshile kunjalo. So ukuchintsha sizobona ukuchintsha lokho ukuthi kuhamba ngaziphi izigaba ngoba sokuveziwe kufundiwe izolo. Sicaphele futhi ukuthi bazalwane uMpostoli Paulo beka aware kakhulu ukuthi lapha eRome njengoba sokunabazalwane abazalwane ba mixed kunamaJuda kunabezizwe. So labo bantu labo baphila ngaphansi or baphila ngaphansi kwesimo or kweculture or ama influences lapha kunalento ekuthiwa ipagan worship. Kuphinde futhi bokugcwele kakhulu lo sexual immorality. Kuphinde futhi ukuthi bokukhonzwa amakhosi or kukhonzwe inkosi ephethe. So umzalwane uPaulo aware ngalezo zinto as well ukuthi abazalwane bangaphansi kwezimo ezinjani lama influences. Angithi umzalwane uma noma usindiswa njengoba iBhayibheli lisho lithi asiphumi ngaphakathi komphakathi lo siphila kiyo nezinto zabo
abomakhelwane wakho, abafowenu kanjalo baphila kuleso simo leso abasijwayele leso kungamazi uNkulunkulu. Kodwa wena angithi so uyenza njani? So uyafundisa ukuthi kufanele wenze njani uwehluke, kusho ukuthi ukuphuma kwakho kusho ukukhuluma ngani, ukhuluma ngendlela wena osokuziphatha ngayo. So ngamagama uMphostoli Paulo bekakuveza ukuthi nina njengoba senifile esonweni akusafunele ukuthi lesi sono liphinde futhi enze njani sinibhilaze. Uma sifunda siyayithola ipicture ku Romans chapter 1 verse 21 to verse 21 to 32. Uzoyifunda ekhaya mzalwane. uPaulo ukuvezile imikhuba yokuthi umhlaba umjikele weNkulunkulu angithi. So ngamagama ukuthi njengoba umhlaba ungamazi uNkulunkulu, laba sebamazi uNkulunkulu sokufanele ukuthi benze njani? Behluke ngoba sebafile kuphi esonweni. So kufanele ukuthi ngendlela abayenza ngayo bazihlukanise nalabo abanye abantu. Ngicela ngifundele Romans chapter 6 verse 4. Yes. Verse 4. Ngakho sembela naye ngokubabhadiselwa kukho kufa ukuba njengalokhu uKristu wavusa kwabafileyo nenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Hotsho ngore ukuchaza ukuthi njengoba sesingabantu abasha empilo zethu kufanele zireflecte lokusha lokho ngokwenza njani ngokulalela izwi. Ngoba into eyiphuzo lokuthi yebo ungabhabhadiswa usindiswe, kodwa bese wenza njani? Awulaleli izwi. Into ezenzeka uzowenza njani? Uzopoka ngithi. Uzopoka ngoba ukusindiswa kuhambisana nokuthobela. Once wenza njani? Walamukela izwi likaNkulunkulu, kufanele wenze njani? Uligcine. Bese wenza njani? Uyalenza. So uma ngabe usindisiwe bese ilizwi likaNkulunkulu awusalithobeli, wenzakalani? Uyapoka manje. Ngoba umzalwane umloyi makathi mzalwane thatho lokhu nalokho akwenziwa. Akusela ngiyombhokela khona ngolaka. Siyocabana kula ngiyokhombisa khona ukuthi ngiyapoka ngithi. Angifanga ngokuphelele. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Yes, verse 13. Ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGreki, noma sizigqila noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye. Amen. So omunye umzalwane ukuvezile wathi uma sesila iningi lethu sibuya endaweni ezihlukahlukene, sikhuluma izilimi ezihlukahlukene, nokwenza kwethu mhlambe kusukela ekukhuliseni kwethu kungafani. Kodwa mase sila sesibayini into eyodwa kithi. Ngoba yini into esenzela ukuthi sibe into eyodwa? uKristu. Ngoba sizenjani
seshiye ubuthina bethu Yeah. esikhathi senza njani esikhathi sembelwa ngithi emanzini Yeah. so ubuthina bethu abusekho so ingakho ubuthina nabungekho so kuba lula ukuthi umuntu enze njani athobele ngoba awusayi ngokubona kwakho or nangendlela abakini or abakufundise ngayo so hamba ngesifundiso sekabani sika Christ. So ukuncwajwa umzalwane uTom ungene kakhulu izolo so ngizozama ukuthi ngiminimize so okusemqoka bazalwane ukuthi angithi le ndaba yomusa sometimes angithi isetshenziswa ngendlela engafanele njengoba sesikwazi ukuthi ngiyakhumbula ukhona esikhathini esindlulile sasikhuluma nabanye abazalwane endaweni ethize omunye umzalwane wathi kusho ukuthi lo mzalwane wayetshela labanye abazalwane ukuthi bazalwane akufanele sihlale sesonweni or akufanele ukuthi sione ngamabomu so labanye abazalwane kwenye indawo bathi engeke ngize ngibasho ngamagama abazalwane sesiza namhlanje siyobhekana namajele bathi hayi ungakhathazeki mawukwenza lokho igazi lika Jesu lenza njani liyakuhlanza kanjani abanye bethu mhlawumbe ngiqala ukuyizwa lento yebo so ngangisesemusha mina enkonzweni leso sikhathi uma ngizwa lokho uyayibona kodwa kwakucacile ukuthi lokho mina enganye ukufundiswa yilabazalwane bangishumayeza uphambukile naloko engikuzwayo kulabazalwane yeah bakuvela ngapha abazalwane David wona ngisho amagama labantu yeah so bazalwane umusa yiwona usenza ukuthi bazalwane sikhona ukuthi sithobele asikwazi ukuthi sisebenzise umusa ukwenza njani ukuhlala sichubeka nani nesono angenza umzekelo labazalwane kunale sisho esithi uma ngabe kwenzeka uthola ukuthi umuntu bekayisigcila angithi siyazi ukuthi impilo yesigcila masifunde eBhayibhelini ukuthi isigcila bese ownwa ukuthi besinganawo amalungelo isigcila bazalwane besinganawo amalungelo kusho ukuthi isigcila si-ownwa nangabe umnika umzalwane unkosi unesigcila uyadetermine ukuthi leso sigcila singalala nini singavuka nini senze njani asina okwaso ukwenza njani ukuthi yenze njani sithobe siyafunda ngisho ngobani Onesimus ubeka isigcila yes owayebalekile ngithi so kwezinye inkathi siyathola ukuthi later on ukuthi izigcila masolandela ihistory yaseAmerica izigcila ezinye bezibulawa uma ngase ngiyasathi siyabaleka ipunishment yayo ukwenza njani ukuthi sibulawe the reason was ukuthi kwenziwe example kulezi ezinye izigcila ngithi ngoba uzoinfluencer laba abanye so uma ngabe uyisigcila uma ngabe isigcila sesikhululiwe sesenza lo mzekelo ukuthi isigcila mase sikhululiwe singasasi sona isigcila kuthiwa hayi so unikeziwe wonke amalungelo wakho bese ke lesigcila sithi hayi siyahamba bese siphinde futhi sibuye sithi hayi mina ngifuna ukubuyela kuphi ebugqileni ngabe lento bazalwane yenza isense so that analogy is a similar ukuthi uma ngabe umzalwane esekhuliliwe nguKristu ebugqileni bani besono aphinde abuyele ngamanye amagama ucontradict inkululeko kusho ukuthi le nkululeko le hayi akayizwisisi so umqondo kufanele ukuthi sibe nawo bazalwane yilo ukuthi
siya acknowledge ukuthi yebo sinabo ukuthakathaka, kodwa okubalulekile ukuthi thina esikhululiwe ekugqileni i-common sense. Mangithi common sense in this context ngizokhuluma ngokomqondo kaNkulunkulu. Abantu esesinomqondo wakaNkulunkulu siyakhona ukwenza njani ukwehlukanisa ukuthi lokhu kuyize, lokhu kuyinzuzo. Angithi ama-Christ akho ayakwazi ukuhlukanisa lokho ukuthi lokhu kuyize, njengoba sithi uma sicompare impilo zethu kukhona abantu nangathi abanaka la ngaphandle abaphila impilo yobuze besikhulunywa ngabo njalo la sikhuluma ngabo, kodwa uma uthi ucompare impilo yomzalwane it's very simple. Yet umzalwane wenze njani ngoba sikhuluma umzalwane osokhulile uyakuthokozela kuwo konke lokwanako. Ubuke umuntu ophila empilweni yobuze ohlala agijimisa yini ubumnandi ushuthini ubuze, ngoba ubumnandi bomuntu womzalwane nobumnandi bomuntu ongakholwa akufani. So ushuthi sikhona ukuhlukanisa ezintweni eziningi, ingakho sithi lokho even kulula kakhulu ukudifferentiate ukuthi bazalwane esina sesiphumile ekugcileni kusiza kushuthi how does it make sense, sikwazi ukwenza isense ngezinto ezi-obvious la ngaphandle. Singahlula into enjalo nje ukuhlukanisa lapho. Cha bazalwana ngeke. Angingene kule ncwadi bazalwane enginikeziwe ke Romans chapter 12. Sizoqala lapha kiyo verse 1. Ukhona uphethe ngesizulu. Noma ngizangifundela ngeEnglish. Now, concerning spiritual gifts, brethren. No, it's Romans 12. Romans. Yes, Romans 12, verse 1. I beseech you, dear brethren, therefore, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your responsible service. 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. Yeah, ibambe lapho mzalwane. Ngibambela ngesizulu. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ukubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, ukukhonza kwenu kokuqonda. Lingalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ukwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Amen. Umpostoli uPaulo uthi kubazalwane ubuke attitude or indlela azama ukuthi a motivate abazalwane. I-approach yakhe uthi ngiyanincenga bazalwane, ngiyanincenga ngomusa bakaNkulunkulu.
sikhumbuleke ukuthi ngalesi sigaba lesi la ku chapter 12 already umpostoli Paulo indlela yensindiso uyichazile nendlela abathole ngayo uNkulunkulu kuphelele. So maseka ala athi kubazalwane ngiyanincenga ngomusa kaNkulunkulu, ngiyanincenga kyale rapela hore linehele ho Modimo, kusho ukuthi nizinikele kubani? kuNkulunkulu. Osho ngore ka mantswe a mang ha hona qiyaqiyo kapo ha hona two ways ka mantswe a mang. O hlalosa hore lona ka hale se re badile ka hobane ha le sa le ba lona ineheleng ho Modimo ka mantswe a mang hore ha le felletse le le ho Modimo ka mantswe a mang ke hona e leng ntho e tshwanetseng e leng yona re tlo re ke tsela ya ho ya o e leng tsela ya ho ya ke service ha re tshwara ke yona tsela e nepahetse ka mantswe a mang hobane ho kena le a ke re mmele your bodies a ke re ha re your bodies phela sikhumbule ukuthi ukhuluma nabantu aba understandayo amaJuda beka understanda indaba yomnikelo ngisho because babuya kiyo bebabuya kuleyo practice yokuthi naba sacrifice so le language kibo bakhona ukuzisa kahle umpostoli Paulo uma kathi mabenze njani nabanikele ini imizimba yabo ingena izwakala kangcono kibo. So nathi sesiya understand ukuthi eqinisweni ukuthi ukuba umuntu okholwayo ukuzinikela ngokuphelele kusho namagama ukuthi asithi sesi simplify lesithi unikele umzimba wakho kusho ukuthi so isisetshenziswa sekabani sikaNkulunkulu kusho ukuthi so amagama ukuthi so uphelelisiwe kuNkulunkulu, so asekho isidingo sokuziphilela wena, so uphilela ubani? uNkulunkulu. Ore lebe sehlabelo se phela akere sehlabelo tshwanetse ebe se phelang e leng mang wena o phetse kae moyeng wa ukusisa jwalo hore a se sehlabelo fela hobane ha bene re tla re ke sehlabelo fela ke re bua ka motho e mong le e mong or sikhuluma ngana noma ubani umuntu kodwa manje umehluko ukuthi sikhuluma ngani ngomuntu ophilisiwe angithi so ingakho aqualify ukuthi enze njani abe uyena isacrifice ephelele ore lebe sehlabelo se phelang se halalelang a re halalelang re bua ka ntho e jwang ma ha re ntho halalelang ka mantswe a mang nna ke kutsitso ya rona gore e ngwela ke and then meaning it's set apart ha o jwalo yeah so ka mantswe a mang ke ntho e behetsweng gore e behetsweng Modimo fela gore e felletseng e jwang e pure e perfect akere hobane akere ha re di khutlela morao Modimo na sa batle di menehelo e jwang e holofetseng tona batla diphoofolo tse phethahetseng the perfect jwale o nahana hore then uma sesikhuluma ngathi nizonixolela abazali ngishilo ngathi khomo uyela lapha so nani nimkhumbuza ngibuye ngapha ekhaya esizolweni so kusho ukuthi
uma siphelele ngamagama ukuthi siphele njengoba thina siphelelisiwe ngokomoya siya qualify ukuthi sibe yini sibe umnehelo ofeleletse umuntu atemudini. And then akusilo kuphela kufanele ukuthi sisuthu semohahlisa ngesizulu sithi lapho mzalwane semohahlisa ya verse 1 ere bana beso ka baka la mohau wa modimo ke a le rapela hore le inehele ho modimo le le sehlabelo se phelang se halalelang se mohahlisang Aksise amuhela ha aksilo esiamukelekile ngesizulu sithini mzalwane okuthandekayo kubani uNkulunkulu usho nguri hona lo kuyakhonakala ukuthi bese phakathi kwethu kukhona mhlambe thina abanye singekho kahle uNkulunkulu ayenze njani angakwamukela ngithi sizwile ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uma wabungubese uyiveze kahle ngalezi zigaba bekazibala ezihlanu ukuthi kunezigaba la utholakala khona ukuthi umuntu uyafa kunezinye izigaba uthola ukuthi uNkulunkulu akasamuzwa nani nemikhuleko yakhe. So leso sigaba leso sesiyabela ukuthi siyaqualify yini ukuthi lo muntu uphelele akaqualify ngithi kure because amuheleli akamukelekile ngithi ngoba ushutha mama kanjani ngoba uNkulunkulu sowenze njani so sithabeze ini ubuso bakhe so kushuthi ilelo phuzo lelo bazalwane engizama ukuthi ukulidrive then uri ilingitshebeletso ya lona tshwaneleha. So our actions bazalwane our behavior and choices that we esiwenzayo because lokho ku-informa umuntu omzalwane ukuthi a Christian life is an active obedience. Udula on continuous basis olejwang o mamela o tsamaisana le lentswe la modimo a se hore re eba ntwena fela ya hore I can claim or I'm dedicated mara go tshwanetse hore di tsela e ke tsang di thoka yona on daily basis it demonstrates hore yes ke motho a mamelang morena. Because First Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 and Romans 6 our bodies belongs to God. So it's undeniable ha re santsane ha ye mohlomongse re ithetsa re re na kitado ya na myself then uchori hona le kutlwisiso e saletseng morao go shuthu go rang salele khona mzala masiko hona le kutlwisiso e saletseng morao wena ngiyakwazi sisuthu so yasazi so angikhathazi namkhuluma isuthu angisawarisheki ngawo unokungithusa umzalwane uma ukhuluma naye uma ngathi hawu kanti manje so ingqondo ithi umzalwane so nentombi umsuthu yeah so kunalento esithi mhlambe ngoba uma sifunda incwadi yakamshumayeli uchapter 12 verse 13 ukuthi masisabe uNkulunkulu sigcina imiyalo yakhe lokho emesaba bazalwane si understand ukuthi vele uNkulunkulu or mhlambe ngomqondo nyana yethu some of us lemincane siya understand ukuthi
uNkulunkulu unjani ene nolaka ukhona umunye umzalwane bekathanda ukuthi umzalwane Ale athi athanda ukuquote lo mbhalo wamaHebheru athi akekho umuntu othanda ukuthi awele ezandleni zoNkulunkulu ophilayo. Bayabona? So kusho ukuthi leyo fear akusiyona kuphela kufanele ukuthi isidrive ukuthi isidrive ukuthi senze njani sisaba uNkulunkulu, kodwa kufanele ukuthi si-understand futhi ukuthi sibala kuloko sibala i-authority uNkulunkulu anayo. Umzekelo abantu abaningi abasebenzayo kunama level of authority emsebenzini yabo. Bayenza njani? Labo bantu labo bayabahlonipha kithi. Abanye ngibalekela ukusebenzisa igama lokwesaba. Justifiable uNkulunkulu sine element yokumsaba because siyazi ukuthi udestroya konke nomphefumulo. Uyayibona? So abantu sina level kodwa kuba na that level yani yokumhlonipha la ngithi yokuhlonipha that person ophezulu phela mina ngikhuluma base ukuthi ku textbook angikhulumi ngoba mina yimi ophethe emsebenzini. Yeah, so kunale level ukuthi kube ne element ukuthi abantu bakuhloniphe. Angithi abanye basebenzisa ukuthi ukukusaba kodwa mina angibaneki notice ukuthi hayi akusuka ukuthi bayangisaba, kune element yokuhlonipha. So kuNkulunkulu siya-add kunalokuthi ngenxa ye-authority uNkulunkulu anayo thina i-expression yethu i-voluntary ngani ukuthi Nkosi siyenze njani especially uma ukukholwa kwethu siku-expressa through obedience. Siyamesaba angithi abavumi bonke khona abangamesaba. Yeah, kukhona abangamesaba. So ngi-emphasize le point bazalwane ukuthi in as much simsaba uNkulunkulu kodwa sinaloku lokumsaba kunale term angazi reverence ne reverence or reverend. Yeah, si aware ngamandla kaNkulunkulu. Wona ngoba uNkulunkulu sikhona uku-establisha or sikhona ukubona uma bakhipha abantwana baseGibhite, uma bakhipha abantwana base-Israel eGibhite. Lokho sikufunda sise esikoleni, sise ku preschool, sise ku Sunday school. Sikhona ukubona ukuba ne sense of awareness ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu njani maka anolaka uMoses umazi kahle. Angisho. So kwathina ke ngoba mhlambe thina nathi engqondweni zethu kufanele sikubuyise kithi ukuthi asifuni ukuwela kuphi ezandleni zoNkulunkulu ophilayo. Asifuni. Asifunde incwadi kaJakobe chapter 2 verse 20 to 23. Motho wa lefela na o rata ho tseba hobane tumelo e senang mesebetsi e shwele na Abraham ntate rona ha ka a bewa ya lokileng ke mesebetsi mohla a hlahisang mora wa hae Isaka hodima altare na. Until 22. Yes, ma'am. Wa bona hobane tumelo ya hae e sebedisana le mesebetsi ya hae. Mme tumelo ya hae e phethilwe ke mesebetsi ya hae, ke mesebetsi. Hlahisa hore ere ona re wena motho ya sithotho. Motho wa lefela motho wa lefela a graphic mo. Yeah. So kamantswe a mang ha re tla ho modimo re na le tumelo re na le tumelo ya rona e le hantle.
re susumetsa hore re demonstrate ka diketso tsa rona. Diketso tsa rona di demonstrate eng gore di reflecta tumelo re nang le yona, or di reflecta gore na tumelo ya rona jwalo ka ha ke re mohlomong ke nna Thato, diketso tsa ka di a bontsha hore ka nnete motho ena o etsa jwang, o na le tumelo. Ka seZulu awubhalena ka seZulu mzalwane. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? U-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka e-altare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheliswa ngemisebenzi. So asisangabazi or ngamanye amagama ukuthi siyakwazi thina sonke ukuthi ukholo lwethu luhambisana nani nemisebenzi. So leyo misebenzi iyona futhi ekhona ukuthi yas-expose ukuthi exposayo even nakwabanye abazalwane ukuthi ukholo lukamzalwane lime kangakanani. Ukhona ngithi umzalwane beka ku highlight la. Beka ku highlight la ukuthi kukhona ukuthi kube neyinhlelo or izinto ezenziwayo ezenza ukuthi umzalwane ugcine uthola ukuthi Sunday akeze enkonzweni. So iloko osekuyingxenye ekhombisayo. Kuba lesikhathi bengasebenzi ngihlala eBhetali, kunomzalwane bathi uSizwe Mlangeni. Ibandla belisesekunda ukusuka eBhetali kuye Sekunda, it's around it's 30 kilometers. So ugibela itaxi kuyi-30 rand that time. So kufanele ugibela itaxi ushene Sekunda uphinde ubuye 60 rand. So in a state ukuthi umzalwane uqeda ukubhabhadiswa, awusebenza awunamali. Kuba naleso sizungu leso so kuba senkonzweni umzalwane uSizwe makakhona, angazi abaningi bayamazi uSizwe Mlangeni. uSizwe Mlangeni ubhuti wakhe uJohn Mlangeni. Yeah. So uSizwe Mlangeni nakakhona abuya le eKulumane. Nakaze enkonzweni afika ngithathe eBhetali siye enkonzweni. Athi awurukane sonke lesikhathi bungayanga enkonzweni, mzalwane anginayo imali yokuthenga ugesi. Izoya njani enkonzweni? Kodwa ngiyathanda ukuya enkonzweni, kodwa manje kukhona abanye abantu ukuthi akana isizathu asiphethe. Uphethe isizathu sokuthi umzalwane ushilo u-entertainer izihlobo. Kunosibalo sami kule insuku ezidlulile wangitshela ukuthi hayi kunesimo esithize sendodakazi yakhe ikhulelwe manje ufuna usizo concerning ukuyobika le ukuthi indodakazi yakhe seba yayibona. Uyahlela hayi balungisa nomngane wakhe uyangazisa njengomalume. Kunesimo esiso ngithaya kulungile. Seliyasondela ilanga loyo muntu lo kufanele ukuthi amthathe. So uyamtshela ukuthi nami senginesizathu sokuthi ngicommitted elsewhere, ngeke ngisakhona ukuthi ngikusize nje ususele la ukhona ngikunikisele lo muzi. Okay, mza akusinkinga ngabe nje Friday ekseni ngizokusiza sibani. Hayi. Iba kanjani? Basemzini bathi hayi
last minute bathi indaba ezawenziwa Saturday ekseni Saturday ngo 7:30 sizabe sesitholakala thina Sibari uyabuya kimi Sibari isikhathi lesi sesibekile sokutshintshile uSibari sami uphuma esibhedlela na 3 weeks aphumile esibhedlela unoshukela nane high blood Sengicakekile manje ukuthi umfowethu uyisidakwa angisho kanjani esidakwa angimthuki uphila leyo mpilo leyo uze waxoshwa nasemsebenzini uphila leyo mpilo leyo akusumuntu ngathi uzothi hayi nazi ikhiya zemoto uzohamba kusini Sengicakekile ke manje ngithe ethi yakusa asisheshe sokwenze lokho sengizamane nje ngizame ukuthi ngihambe ngo-1:40 ngithole ngiyokhona ukuthi ngithole isifundo so bazalwane ngichaza ukuthi in as much as I can try ukuthi ngibeke justification yabona kodwa kusho ukuthi so lokho sokungibeke kabi understand lento leyo sokungibeke kabi ngoba kuyilento ethina siyifundisayo kwabanye ngithi so ukuthi bazalwane uma kuyizinto zenkonzo mazinga conflict nezinto zenu or izinto zezwa sisho kanjani kufanele ukuthi always i-priority kube izinto zane zenkonzo yayibona bengisathile umzalwane ngithi ngoDisemba masile eSt Lucia mtuba ngithi mina ngishiya abasebenzi ngathola kugangiwe la sitolo kutshontshwe imali lapha emsebenzini abantu bathembayo yayibona lento le so kuyakuthikameza ukuthi noma so uthi namhlanje kuyasetshenzwa namhlanje iSaturday kuyasetshenzwa phela ngithina seku-retail i-retail bazalwane ihlala ivulile i-Truworths uyithola ivulile na Sunday so thina sokuthi vele thina sivule Sunday but Saturday kuyasetshenzwa angithi akusi holiday izolo kungasetshenzwa ngoba kuyi-holiday so ezinye izimo ziyazi-challenge abazalwane ngathola umonakalo omkhulu mangibuya eNatal abazalwane ngithi nginibikele ugangiwe mangibheka ama-camera ngiyabona ngithi sengibiza umuntu ngithi yabona ke uziphendulela uthini akwazi ukuthi ngimxoxe umuntu omthembayo bazalwane uyaqhubeka umbhali la kumaRoma so siyakhona ukubona ukuthi izenzo zethu ama actions wethu ayasiveza ukuthi sime kanjani ekukholweni so umzekelo owenziwe wakaAbraham ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongamazi uyise wenkolo uyise wamakholwa akekho ongamazi wase waba umzalwane waqala wafundisa umuntu oyohlala kanjalo ayi role model or ayi umuntu okhona ukuthi makuziwa kwezenkolo athintwe njalo incwadi uAbraham so awazi akekho ongathi akazi mhlambe lensizwa ngoba ngiqala ukuyibona uthi umusha uyamazi Abraham siyabona ke ngiya understand ukuthi usazofunda ngayo so kuthiwa izenzo ukukholwa kwakhe nezenzo zakhe bokuyini bokungamawela ngithi bokuhambisana asibele encwadini yethu ekuyiyona nginikeziwe chapter 12 Romans
naye ke bazalwane into umzalwane uNkosi uXola ayisabela abazalwane ani concern ngabazalwane. Verse 2 uthi lesike la tshwana le ba lefatshe le, lesike la tshwana le ba lefatshe le. Umzalwane omunye namunye uyakhona ukunderstanda immediately uthi uma kuthiwa masingafani nabale lizwe, ukuthi ngoba thina asisibona bale lizwe ngini. So lokho kusho ukuthi sizothi it's like a hanging fruit emngcondweni yethu, kuyinto vele siyaziyo ukuthi ngoba thina sinabo asinto yodwa. So singabafuzi. Awufunde ngesizulu leyo line leyo. Lisike lathwana le ba lefatshe le, that section. Or lingalingisi lelizwe kodwa liguqulwe isimo ukwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze libe nokuhlolisisa uyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. ukhona ephethe ngesingisi. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Lokho esingakubiza ngokuthi it's a negative command, because iqala ngokuthi do not. Angithi i-command esitholayo umyalo othi do not ningabi akisho. So unlike uma uthi be holy, angithi uma uthi be holy it's a positive, kusho ukuthi ibangcwele angisho. So in this case it's a negative command. So a negative command ithi masingafani nabale lelizwe. Siyabazi ukuthi bale lizwe kanjani, asikho isidingo sokuthi singene kiyo le, siyabazi. So kodwa kuthiwa kufanele ukuthi thina sehluke. Incwadi kaJohn, 1 John chapter 2 verse 15 to 17 asifundele yona. Omunye avule uJames chapter 4, uJakobe chapter 4 verse 4. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. So njengoba kuthiwa masingabafuzi, sesiyakhona ukubona ukuthi iziphi izinto labantu laba thina esihluka ngabo nabo. Sifunde ngesizulu mzalwane. Yeah, funda ngesizulu uJohn, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ningathandi izwe lezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ukuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha wenza intando kaNkulunkulu
kuze kube phakade. Amen. So Hlala kuze kube phakade. so siyayibona ke bazalwane ukuthi iphendula lencwadi uma kuthiwa thina masingafani masingalifuzi izwe bazalwane. Ngoba siyakhona ukubona ke ukuthi ama characteristics wabantu bezwe anjani. Angisho. We are able to see, siyakhona ukudistinguish manje ukuthi yebo obvious common sense siyazi ngoba thina ngokwethu we are our own standard ngamagama we are our own barometer ngisho kanjani because angithi ngiyazi ukuthi benginjani phambili ngakasindiswa. So ngamagama ukuthi so semanje siya emphasize or siyagcizelela. By what? So the negative command do not be conformed to this world. Hara tshwanela bafu. Then mabaka ahla esenze ngatseba. Izizathu ziyavela lezo ezinye senzane esizazi. Ukuthi kungani singafanelanga sibafuze. uJames uJakobo 4:4. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So avoiding to conform because siyazazi izizathu zokuthi akufanelanga silifuze izwe. Umbhalo uyasivezela ngokusobala izizathu bazalwane esenza ukuthi kufanele senze njani sihluke. So thina ukuthi sibizele ukuthi senze njani rejecte ama values nama sinful patterns walelizwe. Bazalwane lokho kuchaza ukuthi we should not be blending with society. Legama elithi blending. Yeah, abona kunalomshini okuthiwa i-blender. I-blender i-design ukuthi ingakhona ukuthi mixe different things izibe one. Uyayibona. So kusho ukuthi lelo gama lelo ukuthi le blender ibuya lapho ku blend. Yeah. So ngamagama ukuthi umzalwane kufanele ukuthi each and every place la khona uma ngabe into ingahambisana nentando kaNkulunkulu akufanele ngenze njani ablame. Uyayibona. Because kusho ukuthi because ku easy bazalwane to blend. Esikhathi lesidluliyo bazalwane omunye umfo engimjwayele usomaplazi ucela ukuthi ngizomstroyela bazalwane. Ngathi uyadlala. Ngaba ngayidodja indaba khona ngayidodja. Hayi igcineni vele ngabe sekafika athe ndoda usize sothatha ama size wamasuku. Hey, manje. Yayibona. So to make the matter short, all right, I yielded ngiyasiza lokho kwakhe. Esikhathi kuphela umshado. Kuphela ukuthi nya bamangala mina ngivalelisa ngihamba. Because sokumile le fridge lenkulu. Lenkulu. Yeah, the fridge, the mobile fridge. Yeah. And uma umuntu mhlambe ucabanga it's a good business kulamala. Yeah, mobile toilets, lama freezer and nalama trailer okudonsa whether iguta whether umthwalo, those are good business. Because I concern ukuthi now ngiyazi ukuthi ngoba no DJ so uchintshile music bekawudlala so kuphelile
sesimedile umkhwenyana ukuthatha izipho ziyobeka kuphi sesiyadela tayi mina senyahamba phela la because bazalami ku easy ukublenda nama pressures or sizothi iminde ukucindezeleka ukuthi asisikhathi ukuthi bazothini yayibona kanti kuyi another strategy mhlawumbe usathana lisebenzisayo ukuthi wenze njani akuzuza ngithi so uyablenda wena la esisikhathi the same people bozobashumayeza labo ohlele nabo bozobashumayeza esikhathini esizayo kodwa by the time wena sokufanele ukuthi bashumayeze abasakuthathi serious because boyini boblendile yeah so namagama ukuthi our daily conduct bazalwane kufanele ukukhombisa ukuthi we reject asilthandi izinto zalelizwe ubudlelwano njengoba incwadi kaJakobe ishilo ubudlelwano siyaboppose abazalwane kufanele ukuthi bazalwane sikuvumele ukuthi uNkulunkulu guide ama steps wethu uNkulunkulu asihole ngicela usifundele incwadi kaPsalms 119 uverse 105 Psalms 119 105 Your word is a lamp to my feet and a light to my path. ayibambe ngesizulu bazalwane Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. So i-adoption esiba nayo on daily basis ukuthi mangarely kubangani ba mangarely kubazali ba mangarely kulaba abadala mangarely ezintweni zakaNkulunkulu mangarely ezweni zakaNkulunkulu ngoba ilona lenza njani elingikhanyisela ilona elilungele angithi silo sathi uma so distinguisha ungumzalwane uyakhona ukuhlukanisa kunezinye izinto that you can able to see ukuthi this one ayihambisani nentando kaNkulunkulu uyakhona bazalwane kunama organization like example ngiku CPF emphakathini la ngihlala khona kunobugebengu siyahlangana kuna those things lento le I conflict nokukholwa kwami ayibona kodwa kuba nomehluko uma kuthiwa hayi asijoyinene kunomshayelano niyawazi imshayelano namhlanje umshayelano yeah la mastokfela akhona manje mzalwane baya rotate abazokusasa bazoza kamzalwane next time baya komzalwane uNkosi kuyashayelana kodwa kunezinto kufanele zibe khona yeah lezi ngizoxakeka ngalamagama otshwala mina amagama otshwala sengiyawazi ningamangali bazathi ngikwazi kanjani no the next door ku business lami sokune bottle store so sengiyawazi nestaff sami bayangitshela bathi hayi la lo bya akusihaneke ngithi nasiqala sibone ku green sithi haneke bathi hayi lo ba yini bayakusho so sengiyabona ubupink kunabo istropes abanye bashaya ndaba yazi la abantu ngabe abaningi ngenxa ukuthi vele kuyinto amantombazana ngathi yona aphuza kakhulu le istropes ngathi yadura lewe ngizwa ngakho last bengibukele la I blew it kunale program lethi I blew it bayavela ke labo ke ukuthi nabadla imali yavela istropes ukuthi nabo abangani bathengela bo istropes ngale ngiyalibamba lelo gama okay umzala
So kusasa lingathandi zazi lezi ngifundisile bazalwane. All right. Sesimfundile ukuthi uJames yasikhuthaza ukuthi masibe ngababenzi bezwi encwadini kaJakobe. Sikhumbule futhi ukuthi neqiniso limlungelo umuntu ongumzalwane liyamsanctifya. Ufunde mzalwane uJohn 17 verse 17. Ngizama ukugijima ke. Yeah, verse 17. Sanctify them by your truth. Your word is true. So really. Bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso. Bahalaletse nneteng lentswe la hao ke nnete. So izwi la kaNkulunkulu kuphela elisilungele thina abazalwane, hayi okunye. Akukho nje. That's why uma sithi the moment you try to blend, that is the moment wazi kahle ukuthi unikeza usathana i-foothold. Sonke akekho umuntu ozothi marakha indlu bazalwane asebenzise ama-plans angekho right. Akekho. Ama-plans ayahanjiswa ayiswe kwamasipala bawa-approve, and then nawabuya lapho nalo ozowakha uvela check ukuthi why this makes sense. Bayibona. So ngamanye amagama izwi la kaNkulunkulu lesinikeza a very correct blueprint yempilo. Sirayilo kuphela. Yebo abangani bethu abanye vele sabashiya. Azange sibashiye ngamabomu. Sabashiya babone ukuthi sesiphila impilo etshintshile, then abanye base bayenza njani, bayahoxa bona bazihocisa babona ukuthi umzalwane uDumisani lento zama ukuthi ngama Friday uyojikwa somewhere akasayingeni. Cha, angisho ukuthi umzalwane bekayenza njani. Because ezawusuke bese hayi samuzwa uzathi umzalwane yolungisa indaba ethize kuphi. Bathi uye lo samuzwa kakhulu epulpitini, bathi bekahamba ngama Friday ayojika somewhere. Yayibona lento le. Yeah. Bazalwane, incwadi ithi kufanele senze njani i-positive command, be transformed. Sekufanele senze njani bazalwane sichinja ngisho. So lokuchinja lokhu bazalwane akusinto superficial, kufanele kuyinto epractical. Indlela esiphila ngayo njengoba sithi ungumzalwane, a new way. Kusho ukuthi njengoba uyisidala esisha. Bayithola. So lokho kufanele ukuthi bengikhuluma nalensizwe yangitshela ukuthi usesemusha. Uyayibona. So nakasho njalo ngivumelana ngithi vele nama ngikwazi ngiyavuma vele ukuthi usesemusha. Uyayibona. So wathina ke sibanjani sibasha. Uyezwa ukuthi uyabona ukuthi siyafana. Yeah. So kubalulekile bazalwane ukuthi because i-transformation mayenzeka kuphi? Iyenzeka ngaphakathi. Nangizwa bazalwane. I-transformation yenzeka kuphi? Ngaphakathi. And then bese kwenzakalani? Bese yazibonakalisa ngaphandle. So ngamagama ukuthi lokho esakufunda masifike ebandleni. Asifunde incwadi yabaseKolose chapter 3 verse 9 no. Kolose 3 verse 9 to 10.
to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge, according to the image of him who created him. Lesikela bolellana mashano hobane le hlobotse botho ba lona ba gale le mesebetsi ya bona. 10 le apere botho bo botjha bo ntjhafatswang hore bo tshwane le mmopi le tle libe le tsebo ya nnete. Bayizikhontula ngokuthini libe nolwazi lwani loqiniso, because singaba nalo ulwazi kodwa ulwazi lwani lweze ulwazi elingasizi angithi kukhona umunye umzalwane wase Eastern Cape wayethi kimi umzalwane abazalwane base Pretoria bakhuluma nomzalwane Masango bathi bafuna umshumayeli. Wathi umzalwane loyo thatha ngizohluleka ukuthi umukele lo msebenzi wokusebenza ePitori. Ngithi mina ngani? Athi mzalwane labantu abale ePitori bafundile. Akakhulumi ngokufunda kweBhayibheli bazalwane. Ufunda ukuthi ba educated. Bayibona nge-education. Meaning ukuthi yena akafundanga akekho kulelo zinga labo lemfundo. So manje uzoba nenkinga ngoba bazoyenza njani? Bazomgcekela phansi ngoba yena wazi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu. So angithi yiloko okubalulekile la. yeah Lemfundo yakho mzalwane ayisebenzi. Isebenzela wena. Isebenzela wena. Yeah. Then mawuhluzekile uphinde futhi ukuthi uyisebenzise ukusebenzela uNkulunkulu. amen Hayi ukuthi be the other way around ukuthi so uthi phela umzalwane Malingi ozongitshela phela mina ngine degree uyabona. So lo mzalwane lento nakayikhuluma kimi leso sikhathi bengayi-understand. Lo mzalwane wayehlala wayevakashile ngavakashele bazalwane ngeke ngize ngithi isikhathi sidliwe yinja ayikho inja. So ngizoqhubeka. So lo mzalwane ufika eMbalente uvakashile uyofuna umsebenzi. So udibana nebandla. So malapha usho ukuthi uvakashele ngizothi ubabezala wakhe ula ezayona inkunzi yomfundisi la ezayona. So lo mzalwane lo makafika lapha bayenza iphutha lokuthi bathi akeze kupulpit azokhuluma. Bathi igama lakhe lo mzalwane ngizokukhumbula mzalwane. Umzalwane beza ngaphambili bazalwane. Indaba lo mzalwane ngizwe ukuhlunga kakhulu bazalwane yenzeka kuyo. Washumayela umzalwane. Washumayela iqiniso wakhohlwa ukuthi isinkwa sinikwa yilo muntu amvakashele. Washumayela lo mzalwane wamxosha lo baba lo. Ibandla laqheka phakathi abantu abawu6 benezelwe ebandleni nasembalente la bemkhonza khona. Bamxosha umzalwane wakho umkhukhuthwe nendawo eyingulube. Mangifika ngizwa ukuthi hayi kunomzalwane othize ohlala duze nezingulube la. Lo mzalwane lo ngathi hayi. Bazalwane kanjani? Ngamthatha lo mzalwane ngahlala naye eBethani bengakashadi. Ngihlele naye msho 2 years lapha eBethani ngihlala naye lapha eFleti. So bazalwane lento le yangiphatha kabi. Wayemthanda uNkulunkulu yamzalwane lo. Uma ngizozwa ukuthi
kuthiwa landa umzalwane endaweni ethi mangithi ngitha umzalwane uphuma phi lapha hayi ngizame ukuthola indawo yokuhlala lapha Sure. muzi ngoba lapha kumahoko lapha kwenze njani soza naye indaba yambona umuntu izwi lakaNkulunkulu bengakablame isimo sakhe waxolela ukuthi enze njani alahlekelwe icomfort Awuhlala nenkinga. ubabazala bamxosha ngoba kwasindiswa abantu abawu6 baphuma kulela kwezayoni wakhuluma iqiniso emiphambi kwepulpit wakhuluma ibandla lahlukana phakathi kwaba ukuhamba kwakhe so lo mzalwane wathi kimi mzalwane Thato angeke khonakala ukuthi ngiye ePitori abantu lapha banempakamo mina angisulutho sengizwile ngabo ngibabonile bayibona ngeke ngilunge amen bazalwane Amen. nizonixolela ngokuba emotional lapha bazalwane lento lese yangiphatha kahle so kubalekile ke bazalwane ukuthi itransformation lesikhuluma ngayo ibonakale mase ingenile kuwe mase yenzeka kuwe phakathi ibonakaliseke ngaphandle. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So siyezwa ke bazalwane ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi izwi likaNkulunkulu uma malefikile kuwe lisebenze lingabi into esithi artificial or sithi superficial ngoba inkolo yethu is not a superficial religion angithi kufanele kube nokutshintsha kwani ngokweqiniso bazalwane. Yeah. Uthi incwadi yabaEfesu chapter 4 verse 23 mayikucuke imiqondo yethu. Ephesians 4 verse 23. Nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu. Asifoka mzalwane. Enkosi. And be renewed in the spirit of your mind. So niyabona bazalwane ukuthi kubalulekile ukuthi si-understand ukuthi abazalwane or abaholi i-expectation yokuthi umzalwane kufanele ukuthi kube ne-progress kube nokutshintsha yabona ukuthi ayisuke engqondweni zabo uma bafuna ukuthi ebandleni kufanele kube nani kube nokutshintsha kufanele nokuguquka kufanele kube ne-progress ngoba the more bafundisa the more kufundiswa kufanele ukuthi kube njani kufanele kufike esikhathini la kwenzeka khona. So that expectation kubaholi ayikho unfair bazalwane. Mawathe si expect ukuthi umzalwane ngeSunday abe senkonzweni ngesikhathi kubeka si expect ukuthi umzalwane mangabe kukhona umzalwane onesimo esingasisihle leyo mzalwane avakashele. Si expect umzalwane makunesizo kufanele kube khona leyo mzalwane kufanele enze njani asizwe. Kuba umthwalo kuze kube umzalwane aze athi omunye umzalwane kube umzalwane ozobe athi bazalwane nibonile ukuthi kwenzeka kanje akube umzalwane athi kube uye umzalwane kungaze kube umholi othi bazalwane manje lethini ngesimo sakamzalwane uNkosi. Kufanele ukuthi umzalwane lo onade o demonstrate the transformation ibonakale kubani kuya vese uthi umzalwane mzalwane siyabonga uzwile ngesimo esiso senza njani mzalwane. Yabona hayi ukuthi umzalwane malinga kufanele aze aye kulabanye abazalwane
athi hayi bazalwane nizwile ngesimo so manje singaba ukuthi senzeni bayibona sekungathi into yakabani yakamzana uMalingi iyona into esinye uthola ukuthi ngokungaqondi umzalwane abanye abazalwane bagcine sekune resentment so wathi loyo mzalwane uthi sithathe iphi imali ngoba uyazi umsebenzi. Alright bazalwane incwadi le ncwadi besifunda base Efeso asifundeni u chapter 5 wakhona sengigijima ngishilo ngathi hayi isikhathi ayikho yinja. Chapter 5 verse 10 Ephesians bazalwane omunye uzovula Hebrews chapter 5 verse 14. Finding out what is acceptable to the Lord. Hebrews 5:14. Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. Amen. Khathanze khahlisa umurelo. Kusho ukuthi bazalwane kufanele ukuthi nawo uma umqondo umuntu umzalwane oseka ugudukile azingele yamazi umzingeli abantu abazingelayo kunale ngingathuswa ngeza abantu ezinjalo ezedura ngenye indlela lendlela zokuzingela ngathuka kahle. Niyazazi lezi zinjalo zokuzingela abazalwane niyazi ukuthi izimalini zadura le zadura le abantu ngathi mina labantu bangitshela ihlaya kana impela ngezwe umunye umuntu nafakaza athi ziyadura. Anyhow njengoba abanikazi basifundisile ukuzingela uma ziyozingela uyayibona si relaya kakhulu ku speed ejubana. So take the same attitude uyayibona yomuntu onjani okholwayo ozingelayo izinto ezijabulisa uNkulunkulu. The same attitude yani angithi uyinja mzalwane. The same attitude, the same speed yokuthi ube nala ukuthi ufune ukuthi yini enhle yini eyamukelekile yini ephelele efuna ubani uNkulunkulu. Kuumthwalo esinawo thina abazalwane hayi ukuthi sibe sesithi hayi siyakholwa singabantu abakholwayo nje. Sesi demonstrateile bazalwane ukuthi sirela kuphela ulizwi ukuthi lesigayile kuko konke esikwenzayo. So uyasho umbhalo ukuthi positively masiguquke. Trying to run ukurinyiwa ingqondo bazalwane kuyavela kakhulu lapha kule ncwadi yabaGalatians chapter lenginikezwe njengoba ngithi abazalwane mina banginikeze umsebenzi omningi ukudlula abanye abazalwane so ingakho ngithatha isikhathi. So bazalwane kubalulekile ke nesikufanele sikuamukele ukuthi le transformation yenza njani, how does it come about angithi ngokuthi senze njani by renewing our mind. Asibuyelele encwadini yabaseRoma bazalwane. Romans chapter 12.
verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Le ibambe lapho mzalwane. Lempe le fetohe ka ho ntjhafala dikelellong. Ka ho ntjhafala. That means the thinking now changes. The way I used to think is that change. Hobane khale ne ke sa nahane the same way. Ese ngitshwanetse ke nahana a ke sa tshwana ke sa le motho ya se ke le motho ya motjha. Kelello ya ka se tshwanetse hore e reflecte hore ka ba di etse bang ho thu e ntjhafaditswe. Again. So se ke tshwanetse ke demonstrate le nna ora ke change by ka mantswe a mang ke lentswe la modimo le mfang nyewe e tlotla ya hore ke etse jwang ke kgone hore ke change the way ke nahanang ka teng attitude ya ka le understanding ya again se ke le motho eno no a kgona ka mantswe a mang ha re etse mohlala ho thwe re kena jwang if re fihlela jwang re fihlela ka hore ho bala bebele again ha iyo e nngwe ke re itse bebele ke yona e kgantshang tseleng ya rona so tseleng e re leng ho yona ke yona e tshwanetseng e sebetse re etsa jwang kelello ya rona e tjhentjhiwa ka ho etsa ka hore re bale bebele again ya bobedi ke a hore re etseng ha se re badile re apply re phela ke a ntsho jalo mzalwane then re se re phela bophelo bo mamela modimo gafetsa sela le uNkulunkulu continuous asana enye indlela ngamagama omunye asana two way asisekho asacabanga ezinye izinto sesicabanga ngoba angithi sishilo sathi sesizingela lo wakaNkulunkulu kuphi okulungile okwamukelekile okuphelele so lezo zinto sesithola kuphi emqondweni wakhe angitsho bazalwane then ke bazalwane angithi mase sihlukanisa sesiyakhona manje ukuthi sesiyavivinya angithi sevivinya bese sithi no lokho kulungile for intando kaNkulunkulu sesiyakwazi bazalwane ukuvivinya sihlole sibone ukuthi hayi lokho kwamukelekile asichubeke mzalwane the third part that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Wayibona he kamanzi ama re a khona on our daily lives emsebenzini whether kai re driver ra tseba bazalwane la indlela abantu ba driver ngani wayibona uzama phapho sekaphakamile because esikhathi la shabantwana you just imando yakho say uyayibona so uya uthela umuntu lona angangidalela ingozi uyayibona ucabanga nalabantwana bakho ngithi so se kanjalo bazalwane we are highly protective abantwana bethu ngeke ukunotice lokho very much protective ngengane zethu bazalwane so kodwa sesisho ukuthi even in those circumstances kufanele senze njani sizame ukuthi sazi ukuthi intando kaNkulunkulu kufanele ukuthi ihambisane nezenzo zami anything engiyenzayo la kufanele ihambisane nani nentando kaNkulunkulu so ingakho kufanele ukuthi uma sithi umuntu une spiritual discernment so uyakwazi ukuthi uyahlukanisa ukuthi yini elungile angisho and then phezulu kwaloko if lokulungile so uyakwazi ukuthi sengingakhona ukukhetha ngoba lokhu kuyamthokozisa uNkulunkulu angisho njalo bazalwane ayikho endlula leyo so inqondo zethu mazigucukile sesikwazi bazalwane sesikwazi nokuthi sinenqondo sifundile sesiyakwazi into sesizingeni lokuthi sivivinye
sibona ukuthi aleke ilungele iyahambisana nentando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu bazalwane kufanele ukuthi understand ukuthi morally right. Intando kaNkulunkulu kuyinto yamukelekile kuye. Amasithi into perfect sikhuluma ngento ethini esithi incomplete engaleki lutho. Istance esifanele ukuthi sibe nazo. So kusho ukuthi impilo egucukile o inqondo echintile nayo iyakuveza ngama actions ukuthi lo mbhemi lo so uyakhona ukuthi noma ufela isiphi isimo yabona kunesimo engafisi ukuba kiso ngoba I don't know ukuthi ngizoreact kanjani ukuthi ngizithole in the center of amanzi ngoba ngagcina ngikwazi ukuswima ngisase teenager but manje I don't think so. So manje bathi mawuswima mawusemanzini the only key to survive you should not panic. Bathi awupanic ungapanic na usemanzini. Bathi waphanika amagugwa. Zalanti kusesiguga ngaya angisho wena. Hebrews chapter 5 verse 14 bazalwane. Sengizama ukuconclude. But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Yabona ukuthi kunabanye abazalwane results angithi thereof ukuthi bajwayele ukuhlupha umqondo wabo angithi mawuqala umfonele emzalwane nginaloku ngibona lokho ngidideka lana yabona bathi ama Americans bathi they are go to kind of guys. Yangizwa mzalwane ndo uyasijwayele leso sisho leso bathi kusho ukuthi bangabazalwane ukulula ukuthi uma ukudideka somewhere ushone ki yebo mzalwane kusho ukuthi ngokuba bahambisana naleli verse leli ukuthi sebazijwayezile ukwenza njani ukuthi umqondo wabo uvivingekile ngokuzijwayeza ngithi bathi ke bazalwane ukuthi ezinye zezithelo ngoba manje sengihamba kwelinye igiya manje ethi ezinye zezithelo ezibaliwe encwadini leya kaGalatiya angithi kubaliwe uthando umzalwane lo sokukhona ukuthi uyayazi intando kaNkulunkulu so uyayizingela intando kaNkulunkulu lezi zinto lezi zizoyenza njani sizobonakala kuyo angithi nayazi into engikhuluma ngayo incwadi yabaseGalatiya bazalwane angithi chapter 5 verse 22 to 25 intokozo angeke ungene uthandweni bazalwane ngoba ushilo umbhalo ukuthi uJesu uyabatshela abafundi bakhe ukuthi manithandana angithi laba abanye bazobona ukuthi abafundi baba. amen. So kanjalo indaba yothando bazalwane yazi kangcono ngoba liyazi kangcono mzalwane ora nithandani yini or yimi nje kuphela ngithanda ngoba ninginike umsebenzi omningi. Right bazalwane intokozo joy si umpostoli Paul encwadini yabaseFilipi asejele uyabona uyi proper example uyi proper role model angithi intokozo yethu thina ngithi asitholi ngokwezwe uyabona sithola into ezisimple ezidomo kulabanye abantu uyabona nje ukuba nezingane zakho nithatha iwalk you are complete awudingi izinto ezi external ukuthi sikuthokozise
uthi uthola mali ukhosana labo ice awudingi lezo zinto. Isimple impilo yomzalwane. Uya intokozo ngamagama ukuthi siba content, sifunda ukuba content kuzo zonke ini izimo bazalwane. Yabona uNehemiya chapter 8 verse 10 wakhona. Uyasho ukuthi inkosi yini intokozo inkosi ingamandla mayifunde mzalwane ingaze ngiyibize kahle. The joy of the Lord is strength. 8 mzalwane verse 10. Then he said to them, go your way. So uNehemiya ne? Nehemiah 8:10. Chapter 8. Yeah, chapter 8 verse 10. You want to okay, so that in that technical. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Yeah. Oh, here mzalwane. Yes. So bazalwane uma ngabe sifuna ukuthi intokozo yethu ibe similar nabantu basezweni, then we might as well sibuyele kini, because ukushithi kuyinto eWest bazalwane ukuthi uzicompare nomuntu wasezweni. You understand? Awukwazi ukuzicompare nengulube, angithi? Why should you compare nengulube? So ngamagama ukuthi the moment ufisa izinto ezelapha, Yeah. ushuthi so you are defeated already mzalwane. Ukuthula, peace. Ukuthula kuqala kubani kuwe mzalwane? Uqala kini. Ange expect ukuthula kumzalwane Masinga. Mina ngana. Uyayibona? And then bo notice kakhulu ukuthi uma sikhuluma ngokuthi umuntu onokuthula, ukhona umuntu esingathi harmless. Umuntu harmless, we cannot necessarily say loyo muntu lo is peaceful. Yabona? The reason ngisho njalo ukuthi it may happen ukuthi mina I'm capable of inflicting the huge amount of violence or harm. But because izwi lakaNkulunkulu lisebenza lenza njani leyanqoba, then I become peaceful. Ngoba angithi kunokulunga kwasezweni, angithi okungamsiza umuntu, kodwa kunokulunga ngokweni ngokaNkulunkulu, yiloko okwenza njani okumsindisayo. So ile ngoba ngisho ngithi mina sihlukanise phakathi ukuthi this guy is harmless. Uyayibona? But umzalwane Masinga is capable, kodwa because izwe limnqobile, then he is peaceful. Uyayibona lento le ukuthula kwakhe kusebantwini kuyabonakala ebantwini, interaction yakhe nabantu abaphila naye. Number 2, ukuthula kwakhe kuyabonakala nendlela ane relationship yakhe ngaye noNkulunkulu. Angithi ukwenzeka mzalwane uthola ukuthi ungaba nokuthula nami, kodwa awunako ukuthula noNkulunkulu. Yes, ngoba lokho kule la ukhona uwedwa anya. Angithola mse. Yeah, angichazi ukuthi mzalwane unodlame. Incwadi kaJohn chapter 14 zefunde ekhaya 14 verse 27 yaveza ukuthi only uKristu uyena osinikeza ukuthula okuphelele. Then uzafunda namaRoma chapter 5 verse 1. Bese kuba nokubekezela bazalwane. Sibiza ukuthi it's a long suffering.
ngesizulu kuthiwa yini bazalwane? Buka kade. Ubheka kade. Ya kula isihlale ingidida khona leyo translation ukubheka kade. Yeah. So Colossians chapter 3 verse 12 we must be clothed with patience. Uzayenza ekhaya. Then ke engizocela sifunde aka James bazalwane chapter 1 verse 3 to 4. Sikhuluma ngomuntu osoguqukile. Sikhuluma ngomuntu engqondo yakhe efuna intando kaNkulunkulu. Lokhu kudemonstrable. Kuyabonakala kuye leyo mzalwane. Uyathola mzalwane? uJakobe chapter 1 verse 3 to 4. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sesiyathola ke nale gama esolivela ukuthi into ecomplete, into eperfect, into enganani that is lacking nothing. Into eyamukelekile kusho ukuthi masithi kuNkulunkulu, into eperfect. So bazalwane, ngaphandle ukuthi mhlambe ngedle isikhathi esiningi singakhuluma size sikushonelana. Kodwa indaba esiyimisayo ukuthi ukugucuka le transformation yomzalwane ehamba ngezigaba. Kodwa kubalulekile ukuthi makavumela izwi lakaNkulunkulu lisebenza kuye. Uma loyo mzalwane or mina ngifisa ukuthi ngiphelele kuNkulunkulu, kufanele mzalwane ukuthi ngenze njani? Ngivumele ukuthi izwi lakaNkulunkulu lisebenze kimi. Then izithelo lokwenza ngaphakathi kuzophumela ngaphandle. Amen. Incwadi yokugcina enizohamba nayo bazalwane, incwadi yabaRoma chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. So ukhona ukudlula lo bazalwane. Inkosi yomsibe nayo. Amen.